그런 거 사봐. Neng korban suci dari zakat ini. Rezak mana tabu busuk koi gon takai tongka, hai ke koi minit kai tongka. Ke ada gon takai kata rezak mana. Ke tabu kono mungsa se kono kema mungrok tatong. Kun pan kere, kono kema mungkere. Anje sustono na tahu jorte. Sustono. Mungkin neng rezak pore tabu neng hasil lukurong neng tam hane je lukurong neng tam hane kok kesanai. Ang jotono saram sungo, abu kono tak kiri di. Sungguh rezak itu tabu kaham notongo, maksa bayi kiri jago, kono kiri na kiri. Rezak nani jotono rezak tuh neng sauta. Emne neng tam kelai tong. Ang kasih help kelayu Krishna sarani, an bungko sondarani jago mata. Oh, ani mungka Sharmila Deborma, ang Takarjala CHC প্রায় 13 বছর ওনকা সামুং খাইতংমানি as a ICDC counselor হিসাবে जों जतन साइमानो कोविड न तैनाय दिनै जों जोंनि फार्स्ट डोज कोविड नि वैक्सीन आं दिनै नाखा प्राय 12:30 ना जा खना दिनै उंगबो टिकार मा जागावो एनो तो कुनु जायगा गाहाम दंगै को आं ताबु उनके कक जानाम जुमा का हाइनो माने लुकुरगासो गिरनानि कुनु गोरै जेहेतु जों निजे नाजाक आं ताव माने सयं नाजाक दिनै न नाजाक कुन दंया जेहेतु गाहाम गोरों न आं मुभ बखाय दंखा पेशेंट दबो नाय दंमाखा माने बेबो गाहाम गोन कक साइमन कुनु बखर सामारो गोपामारो कुनु बुइ मकल चाक साव मारो कुनु नुक जायगेला आं निजे नाजाक जेहेतु बेयाव मनो सानाम जुङो जतन किरिया कारै जतन नाय मानु सेफ न दंगो कुनु माना ना गोरै Tiga rezak no je lumu marok je kok. Nuk zaga la, nuk zaga ini. Tap point no cinero, kuno case bunu ya. Mane pray koi din dor no cinero to vaccination coli tongu. Kaya nom hai rik na maro nu ya kota. Dini sini yo Takarjala CHC Andhra corona vaccine coli tongu. O coli ma wo angbo dini nakha. O nama jaga wo ang tabu sa ato konta no coli jongo Mungsa kono reaction nuk jagya tai kun side effect nuk jagya kaham no kahne bagui se vaccine hni phai kaham no ngnai tai hastani lukurong no bo koijao jotono otika no nana bagui ge isa je kiro hni mani kono kirina ni koroi chare no sangtika ro fro kisisa mun dehen ni je virus je yong tong man thanya bagi kisisa
mol lum ge mo kisa misa hai lumpa sampra hai ngo abono kono kirina kore kaham jotono rojak baidi koijao hastani lukurma emnen nungkhe tam bodi ang health department no MPW khaijong mung ke mo horidas deborma kolongka tini sini Takarjala community health center o covid vaccination rezabi tongo tini bai hingangkai saltamung kha 100 jona beneficiary tongo tini aboni bisingo tongo sini hospital ni healthcare workers ro hingke sini MPW field staff ro tongo asha te anganwadi worker ro khobjabo puila sungnu jakha anganwadi workers ro asuk mane kiri jabai tongo kisa rojangani hanai phiaba sang meeting ro khaike borongno bujakha hingke aboni pore tini borong phai tongo kahamke rojagi tongo ke tabuk sukjora sang 51 jona roi tongo hingke kuno adverse effect mane suchirumani pore je kuno haimia omo hai kuno nukjaiya kho sang kahamke bongno observation o tonai tongo hambai hasin lukurong tam hani kokosana je abno jotno no rojagnan pagai hekeba riya bo bahai bakato kijam tongo hasin lukurong ge bo hainus tam hani koksane nai di norong sang to saimano baro tha kotoro covid vaccine thanai bosar kaisao jotoni life no kaisa kirima singsa kaisa oko mane effect hangkha hangke aboni bagai no jehetu sini प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी मागनांग no sangno o vaccine na gini opportunity ri tongo abon bagai norong kuno takiri di norong ni bumung phai tongkhe list ro tongai tongkhe norong phai di kaham haimya doctor ro bai salai pai di nini osubida tongkhe sangbo riya nangnai sing check khlai ni ri tongo ge tabuk sukjora kuno haimya kun phan khanaya ko abon bagai norong jotono rezakti kuno osubida kari ani mung Dr. Sushmita Deborma MIC Takarjala Hospital